Waki wa demu ya Thiba iri kaunti ya Kirinyaga aruti aya wira mogite nduguthie na mbere mataninite ndugamano iri koretwo kuo. Mucemanio uyu niguo kiambiriria gia gwetha kihonia kia menyamariko iri aruti aya wira marauga maratungio. I recorded a statement. The witnesses recorded a statement. Can you explain to us how Mr. Yugen got out of this country before I got justice? Alitoka namna gani? Kuratweka age manatungio na bara ya mwiri no magakira magitigira kufutwo wira kuona marauga ona matithikagiririo. Ati mzungu akisema uende nyumbani hakunanga kubishana na unakuta mambo yako pale imetayarishwa na barua hata upati nafasi ya kuongea. Ni kweli ama sio kweli? Ukore kwina wiguano mwega kwi aruti a wira na aya mamandikite tondu ndamu ino ina bata muno guku Gicugu Kirinyaga yonde. Mubuge wa gicigo giki githinji gicimo hamwe na arugamiriria gia mwaka uyu ni amwe ya aria mathikiriirie makaya maya na makeranira kurumbuia mirutire ya wira ya andu aya. Anybody who was unfairly paid off by Mr. Yugen, please bring his name to the office. We are going to investigate. Then after that we are going to make the management will make a decision. Ndegukorwo akiruta wira guku ringi na maundu acu magutuika ati ni umite nja ya bururi ni mekuthii na mbere gutuiria nigetha mone aumire nja ya bururi atia na kwari na complaint yari itwarito kuria kwa borithi. Maugite ni marikoragwo mehaririirie guthikiriria cira o wothe uria ungiumana na kunyamario kwa aruti wira ni anene aria mararutithania wira nao niguo gutigirira ni maruta wira mukinyaniru. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.